Nā, hari I te mea kārea no ngā tuakana taina rā o ngā puhi me te whānau Apanui, kira rāua ko Raiko Ioane, kia eke ki te taumata e mau ai rāua I te tohu o tō rāua whenua. Engari, ka tākoro ana rāua mā te kapa ōpango Māori, ko ia te wā tuatahi kua mau I te tohu o Aotearoa I te wā kotahi mā te kapa kotahi. I kōrero a Rāniera Harrison kia rāua I te pārekereke I pihi ake ai rāua. E hara I te wāhi whakaro hiake mō ngā ōpango Māori tokorua, engari anō mō tēnei momo rua te kau me rua te kau mā tahi o tēnei karapu. I start wearing my jandals a lot more, eating a lot more boy loves and should be all good. He kaupapa ā whānau tēnei mō Akira rāua ko Rico Ioane, ko koni I te tekau tau rāua e tākoro ana mā Ponsonby, e whakataha ngia ana I te rā nei he haerenga ōpango Māori, kei te aro. We're here every weekend, support the boys, even if we're not playing. There's those odd occasions where you can play and, it's fun to just, chill with the brothers again. Harikua atu, harikua mai kei te papa tākoro he tangata anō rāua, koe nei te wā tuatahi ka mau ngātahi rā ngā Ioane I tētahi poraka pango I te wā kotahi. Ko te rere o te wā, te pakanga nui. Missed out on playing schools with him, being year 2 young and sevens as well. Just missed out by that year. So yeah, this will be the first time, so I'm looking forward to it. He oi ko tā te teina he tere ake te hautua whutuporo o te kura taitamatāne o Tāmaki Makaurau I ngā tautata ki muri. I puta I te ihua tēnei ki te papa taki whitu I te pito tuatahi o tēnei tau. It feels good. I'm pretty happy to be where I am at the moment. Lucky to get picked up by Titch after school and play in the World Series for Sevens, but other than that, I've enjoyed a lot of it and it's been good fun. Te kaumāwaru noiho te tau o Rico, ka tākoro mā te kapa kahurangi a tērā tau, rāua tahi me tōna tuakana e minaka ana ki te kāhui kaiako o te kapa Māori, kia Colin Cooper, me Tembai Madsen. My brother's given me a lot of good feedback from the 20s. Having been coached by him, says he's a real good coach, especially to the backs. So yeah, to get some insight with one of the best centres should be good. Humbling, you only see them on TV and all that stuff like that, and doing well in coaching. So, just lucky to be under them, I guess. And, the gears are pretty all good. Hōpuni ana te noho a ngā parata Ioane me tō rāua kapa ōpango Māori I te rānei, mo te rāpa rāno rere atu ai, ki Fiji. Rāniera Harrison, Te Karere.